Select Africa TV ngokukhethulazo liseqopheleni uhlubudlu bekhasini eshisa sisole zingeni phela la kusindwe ngoba ethole njengoba nongazi ukuthi inkunzi isematholeni dubulu badidu badakaze yebe siphela mphela bhubela sikhukhukazi inqolo bani amanoni kaZulu bayibagiye baqephuza nosazwe ayidubukele besina bededelana inkundla ingangozulu imvungu yomthatha ehloko makwala semome kwanalele imvoku uzibuthe moya inkunzi ehlabusentu manqaphaza ngokuqabela ukufadabala abacika seningizimu Afrika izigi zendlovu umhlaba zamazama likhulu liyeza lenyelela lelobonakala eningizimu enyakatho empumalanga nasentshonalanga ungesiphalaphala Mpumalanga Scott zamcholo unethe kahle kwavela amaqhawe namaqhawekazi eqheliswe ngolegwalagwala Select Africa TV ngiyakubingelela ke mbukeli lapho ukhona ngasekhaya igama lami ngingusenhlahla uhlelo olubukele ngalesikhathi sithi Inside My Story Youth Edition ukhumbule phela ukuthi uJuni inyanga yabantu abasha sokhuluma ke namhlanje ngomuntu omusha osebhizinisini igama lakhe uLindo ukhona lapha endaweni yakwaMashu insizwa ke kuyakuvela kakhulu lapha enkundleni zokuxhumana ivela ngakho ukuthi yona yathatha u350 wayo oyisibonelelo sabantu abangasebenzi yawusebenzisa ke ngendlela namhlanje izenzela ibhizinisi inanabantu ebaqashile ngayo lona leli business sokhuluma ke kamanzi nayo ukuthi yona yenze kanjani. All right sikhuluma nayo ke insizwa uLindo inyanga yabantu abasha mfethu umuntu omusha otrende kakhulu wabonakala kakhulu einkundleni zokuxhumana abantu bekhuluma ngendaba ka350 abanye bethi into encane wena kwenzakaleni ukuze uqalela kodwa ke mhlawumbe uqala usichazele ukuthi uLindo ubani ungwakuphi. Sibingelele nje iqala kuba bukeli emakhaya igama uLindo kuhle ngiwakamsomi ngisuka khona la ehostela kodwa ke ngokuzalwa ngazalelwa le enkandle emahlathini amnyama ngakoyalamba umachubeni yabo so end up ke sengikhona ke ngala kaMashu ngenxa yokukhula nje nokuzama impilo ukufika kwami la engikhona njengamanje especially on this location esikuyona njengamanje lana iselindos fast food ibhizinisi nje elisalisha lisanda kusponsorishwa liqale kanzima kumnyama kakhulu siqale ngayo imali ka350 yabo njengomuntu omusha ukhule namaphupho ongafuni ukubona impilo ishona phansi abantu abaningi sibhekana nazo lezo zinto lezo especially la kwaMashu hostela as you can look around kwisiphithi abantu bakhona yonke indawo so if ungenayo into ozoyenza end up awuhleze emgwaqweni ungazi ukuthi uzophelela phi ulamba but if une plan ufuna ukwenza something naba baningi you can go out udayisa something uyithole sekwazi ukuthi sekukhona ongenayo sekukhona okwenzekayo sekukhona okuqhubekayo sekuyavukeka futhi into kanjalo nje. Okay. Nakho ku350 uyafika omunye uzothi hayibo 350 into encane kabi ngeke ngize ngiqale ngicabanga ukuthi ngaphopha ibhizinisi wena wenze kanjani ubeke isikhathi esingakanani? Okay mina ekuqaleni kwami nje ukuthi ngize ngikwazi ukuthi ngicine ngiqhamuke neidea yokuthi ngakukhona ukusebenzisa 350 nami ngiqale ngawumuntu mfethu ofana nabo bonke abantu ozothi mawuthola aphesha izinto kunengane mina yabo yomfana so uthatha into ezincane uthi uthengele ingane ngalana uyise nasekhaya because ngala kaMashu hostela but umndeni ungale nto uzoma yabo nakhona ubaba vele ubesebenza ke kuyakwazi ukuthi anakele izinto eziningi so nami ngumuntu edayo mase kukhona sekushoda abangena umuntu like ama responsibility ahlezi kena kakhulu so ngithema nguthola ke nami ngathi bhabha kancane but ngabona ukuthi no at the end of the day inyanga ingakapheli sekumele ngifune something ekhaya or bona ekhaya sebefuna something kumina and angisakwazi ukuthi ngibanikeze so ngase ngibone ukuthi okay ngikude kakhulu nasekhaya ngisehostela njengamanje angizama ukuthi ngingabe ngisayilanda le mali le ngivele ngiyekele ngikhulume nomfowethu ukuthi lapha ngasendlini yakhe asilususeni lo yadodi loyana sizama ukuthatha amaplanga emjondolo le khona vele egcole la emahostela sithale nama ngabe yini ukuze sikwazi ukuthi sikuhlanganise kube khona into njenge shelter ukuvula ukuqala kwethu noma kwangekhona ukuthi mhlawumbe ngizodayisa like inyama as a fast food nje asengisebenza ngayo njengamanje kwakusawukhanda something ukuthi at least asibe ne shelter yokuthi we can do anything ezoqhamuka from around August bese ngiqala amathuku yazini angisayi eposini for like 9 months ngingayi eposini imali silapho ngiyacabanga uma ngikhumbula kahle kwasekula ko 3 something
ilapho ke saqala khona ukuthi okay no yazini ke manje siyaphuma istock la ngiyakwazi ukukhipha imali encane ngifuna okuyitofana ukhona umngane wami esentuzuma owedayisa ama-fried nomshini owu2 yabo ngathi akangihlephele akanginikeze ngikhiphele wodwa lapho samneza imali encane ngakhuluma nomunye futhi ubafo wehlala ngala phezulu ngasebhuquna kuthiwa ugodidi wayekade edayisa izinto wayenalo ibhodo lezinto wayengasayidayisa yabo ngathi okay bafo ngemali encane ngicela ungiphe lelo bhodo kwakwazi ukuthi kuhlangane esitoli into yokuqala yabo kwangeyona into enkulu but isiqalo because into ebalekile phela ngithi isiqalo so sakwazi ukuthola leyo mali ke ngakwazi ukwenza isiqalo kwathi noma lihamba kahle ibhizinisi libuye lishone phansi uyabona ukuthi kusana inkinga yezitolo mhlawumbe sekuphela istock manje sekumele uphuthume zonke isiphi isitolo nje sasiyadula ukuze uthenge bese uyabuya just ukukhipha abantu bakho bengakwena yabo taxi driver nawo bekwazi ukufaka isandla futhi khumbula kahle nje taxi driver wangale enkandla kwanala umenzi wangineza u500 wathi okay yazini angifuni masibuya la ntambama istock wena uthi asikho kodwa kade ikhona inyama emini befona bethi hayi khona kuvuliwe but mase sibuye emsebenzini akusekho kahle kahle isikhathi esibalekile sasekuseni nesantambama so ntambama ngifuna ukuphinde mina ngifike la ukudla kungekho yabo so uxhaso bese liqhamuka nakubantu abakhona emphakathini as you can see ukuthi baningi njengamanje babhekile because babantu esisondelene nabo esazanayo nabo sikhulele khona so siyafakana futhi isandla kakhulu so liqale kanjalo ke ibhizinisi la 350 kancane kancane salokhu sibekelela sabona ukuthi target yethu irice kakhulu inyama abantu yona bayifuna kakhulu o taxi driver bapaka la kuyimanje la esitolo kunezimoto ama-taxi futhi asepaka khona futhi la just ukwenza sure ukuthi indawo isafe nabantu bazi ukuthi le ndawo isiza kakhulu umphakathi kumele ibe safe. Okay, mhlawumbe ke before nje sidlulela phambili ama challenges othe wadlula kuwo mhlawumbe ukhuluma nje nomuntu omusha othi nami ngifuna ukuyizamela ngifuna ukuyiqalela iziphi ingqinamba wena wakwazi ukudlula kuzo ukuze ukwazi ukufika manje. Mina siswami ke ngiye ngithi lento iyangawe kahle kahle ukuthi based on ama experiences akho empilweni yakho lento iqala ekhaya because yonke into iqala ekhaya emfundisweni zasekhaya ukufeyila kwezinto ezithize ekhaya mhlawumbe ukufeyila kwesiyalo sabazali noma ukuqina kwaso so nami ngisho ukuthi mina ngikubonile okokuqala nje into engifundile ukuthi especially uma umfana nje after high school umzali wakhe ayikho into okumele akwenzele yona wena kusekumele kube khona izinto ozenzayo uzenzele bona uzenzele ikhaya. Futhi enye into ebuhlungu ukuthi if ukhula ubona abantu bephumelela wena izinto zakho ayihlangani iyahlukumezana lento ibuhlungu khona ikhasi lapho uthi ukhula noma usendaweni kuthiwa kunabantu okuthiwa wena ungcono kunalabantu labo futhi uma ufaniswa nabo ngcono kakhulu but uma uthatha ukubheka impilo ukudonsele phansi kangangoba labo bantu bekuthiwa wena ungcono kunabo selephenduka abangani bakho and lento iba buhlungu uyithola usebenza noma ngabe yini because manje sekuyibona abangani bakho abaseduzane so impressa nabo like uzama nje ukwenza into uqhubeka so empilweni kunama challenges amaningi okokuqala izinto ayihlangani azenzeki ngendlela futhi wena obeplane ngayo so impilo nama surprises impilo umuntu nomuntu namo une-future unama-plans akhe but nempilo inama-plans akhe so empilweni unga-expect noma ngabe yini wena enza izinto ozenzayo and put it on your mind ukuthi kusangenzeka noma ngabe yini mina bese kunzima kakhulu bese kumnyama empilweni yami sisona mina ukusoka umuntu ngisosi like bengayi khona bengahlali khona bengihlala khona vele nasentuzo ngiphathi njengoba ngisho ukuthi once wamdala kusuke kufanele usuke ekhaya if ukuthi uyahluleka ukwenza izinto ukusupport because lokhu ingane so if uye wasuka ngisokelana ukunokuba ngibe umthwalo kungcono ngisuke because ngiyahluleka ukuthi ngibanikeze izinto ezosiza so manje sekuyimini umthwalo angivele ngisuke at least ngiyabaphumelela umthwalo manje uyayibona lonke le so empilweni silwa njalo asilwi nabantu kuphela but silwa nempilo silwa nama challenges and awukhathali empilweni akukho lapho kumele sikhona manje angisazi ukuthi ngizokwenza njani angisazi ukuthi ngizoshonaphi and empilweni mfethu ungalindeli usizo oluzovela komunye umuntu uzokusiza ngalesikhathi sekubona ukukhona into ezamayo sithola isponsor namhlanje isitolo sethu sikhulu singaka but isitolo sethu siqale lapha ngamaplangwe abantu bebesibuka silungisa idoti bengazi ukuthi senzani but abaningi babonile ukuthi labafana bazama wonke umuntu like
abazile ku-social media ukuthi kuvula isitolo ngo-350 abayikhola yonke lona but abala ehostela bazi kahle ukuthi le sitolo savuka bekhona kunobaba nje wakwasho ukuthi ngani bona mbeka induku eyodwa la ngibuye emsebenzini sengiyabuya ngakusasa sekulindo hawu mfana wami ngagcina ungapha ngitsho ukuthi banitapela banibulala baningenela kodwa manje seningapha futhi babone yonke into so ngisho njalo impilo kuyiyouth ukuthi guys isikhathi sethu lesi and impilo yethu lokuthina yonke into le emqondweni wakho uNkulunkulu wena so if wena uzolindela izinto ungeze ukuzama lutho uzoba nenkinga yabona zama something do something angikho good motivation ngikhuluma nami ngohambo lwami engilibonile akuzange kwenzeke lutho empilweni yami impilo amazange ngishintshe ngesikhathi ngisalandela abantu ngisalonke ngitshenzo sizwa abantu yabo ngiqhamuka kwe-photography ngiqhamuka endaweni ehlukahlukene kwi-acting yabo bekukhona izinto besilokhu sizenza siyitshela ukuthi kuzophumeleleka yabo kodwa manje akuzange kufike lapho imisebenzi kuphela eyaziwayo kodwa thina saziwa futhi asinalutho saqala salwela okwethu manje ngavula isitolo manje sithi mina yonke into ibhekene nami and manje sengiyakwazi ukuthi ngondle umndeni sekusuka abazali manje beze ngala bezovakasha osisi bami nezingane zami nobaba ezengala angithi yabo manje ukuthi now we call this umsebenzi and manje akusemina manje ukuphoqeleka angeke ngisakwazi ukuthi mina ngibavakashele sebeyazi nabo ukuthi uma bengikhumbula kumele beze la esitolo sami bafike bahlale baphithizela noma kube kanjani but into kanjalo nje abantu abasha esikhathini esiningi njengamanje njengoba usho ukuthi na uphuma ekhaya unabazali wahamba wayizela omunye uyaphuma ekhaya uthola suka khona konkandla la uqhamuka khona nakontuzuma ahamba athi uyimela umbuzo kancane useyisigebengu usebamba inkunzi useya rape useboshiwa amantombazane asedayisa ngemzimba asebethole amablessa wena yini eyenza ukuthi uLindo agcine egwema lezo zinto nalezimo kanjalo kunegama kunesisho esijwayele ukushiwo ukuthi show me your friends I tell you your future yabo mina bengumuntu mina kubangani bami bengihlezi ngiba nawo bekuyimina obehleze in charge yimina obe in control like mina kubangani bami mina obesho ukuthi sizokwenza ini masplan imina oplanayo nginomjondolo wami so mina ngihlala ngedwa abangani bami abaningi bahlala nemndeni so angikwazi ukubavakashela ngihlale noma wabo nabafabo but mabeza kumina basuke beze kumina so into eyenza ukuthi mina impilo yami ikwazi ukuthi iqonde from vele kwasekuqaleni ekuzalweni kwami yabo ayikazi impilo yami ihlaphazele vele yabo lonto leyo nokufika la ihostel akuyona indawo kumele khona uphile khona umuntu ongena plan noma ongazazi ukuthi ufunani uma uzocabanga ubugebengu la ihostel usheshe uphelele endleleni ayimningi iminyaka kodwa le ntshe mangayibali iningi yabo so ngibonile ukuthi into engiyifuna ngeke ngikwazi ukuthi ngizenze uma ukuthi ngizogijimela into esheshayo I've learned ukuthi kumele ngishizile kanzima bengibasebenzela abantu ngaphandle ukuthi ngithola imali because I knew ukuthi ngizothola experience and mangifika lapho khona abantu engizobabona mina engizobazi noma kungasahlangene nalo msebenzi but khona abantu engizobazi and ukubazi kwami kuzokwenza ukuthi impilo yami ibe influenced ngithola inspiration ezintweni ezihlukahlukene yabo ngumuntu mina kakhulu obegxila kakhulu futhi kwifilimu so since ngumuntu obegxile kakhulu kwifilimu ifilimu into TV being on TV udinga audience and the audience abantu so from scratch I've learned ukuthi kumele ngibahloniphe abantu kumele ngibathanda abantu and futhi kumele ngibenze bangithanda even though ngeyona imali but if wenza unezenzo ezinhle uyisibonele esihle futhi abantu bazokuthanda futhi bazofuna ukusondela kuwena uzokwazi ukuthi uphile nabo so ilozo zinto ebezinfluencers zingenza ukuthi ngingenza izinto ezibhedayo ukuthi ngifuna ukuhlezi ngiphambi kwabantu ngifuna imali kubantu impilo egrand futhi ikubantu phila nabantu umuntu ngabantu so abantu bengibathanda futhi bengibadinga kakhulu abantu so bengengikwazi ukubahlukumeza bengengikwazi ngisho ukucabanga into ebhedayo bekungcono ukuthi ucele ukunokuba mhlawumbe ucabanga ukuthi uzoganga ngoba ngesikhathi soganga uzojwayela into ebhedayo uzomotivate inhliziyo yakho ngezinto ezibhedayo so imotivation yami mina ikumina ngaphakathi like angidinga izinto eziningi ukuze ngikwazi ukuthi ngibe straight empilweni even ngingedwa ngokwamaphupho enginawo into ebalekile ukuthi umuntu eyedwa kumele azazi ayikhande futhi yiba umuntu wena okumele afike kubantu anikeze abantu isiyalo ukunokuba makuthiwa afika kubantu kumele ufike ulalele iyalo eqhamuka kubantu so impilo yami kanjalo nami ngumuntu kanjalo
Akusho wena uyishela yena ke uLindo umuntu omusha ekhuluma nawe. Umuntu omusha ulapho ngasekhaya. Lindo ukhuluma indaba la ukuthi ke ugcine ke usuthola ibhonza. Esikhathini samanje ke kuthiwa uma umuntu omusha ufuna ibhonza ngicela ukuthi ezinye izinto egcina ziqeda uthando kubantu abasha kuthiwa bhala iproposal uthola mhlawumbe omunye akakwazi ukuyibhala. Wena wenze njani ukuze uthole isponsor? Nokuya esikoleni nje kubalekile yabona. Isikole nje sibalekile isikole asibalekile ngokuthi mhlambe uzuphase but ukuvula indlebe ngesikhathi othisha befundisa kwenza ukuthi ukwazi ukuba nepatient noma sekuqhamuka izinto ezinjengama application nani but ke la kule mina ama funding abengwenza kakhulu bekwawa amafilimu yabo but ke le yesitolo I was lucky ngisho mina ngithi kwesinye isikhathi awudingi ukuthi wena uzulindele umuntu othize ukuze akwazi ukukusiza if uqala something khona umuntu ozonothisa ukuthi lo muntu uyakwazi ukuyenzisisa lento le and futhi uyayifuna but ushoda ngamandla bese kwazi ukufaka isandla. Mina ke siqala isitolo nabafethu lana kunzima kakhulu but after during nje le ndaba ukuthi u350 usuyaphela ne babona abantu ukuthi no abantu abaningi bakhona ukuphila ngo350 as much as ungekho enough kangako but khona omunye umuntu othina u350 just lunch asikwazi ukucompete nalabo bantu abakanjalo abantu who give ama girlfriends wabo u2000 athi pocket money sikhuluma ngabantu abebeshizila ngempela bebehlupheka ngempela yabo so bebonile ukuthi siqale kumnyama kusho ukuthi abakwa National Empowerment Fund babona umuntu onamaphupho but oswela amandla yayibona lonto le babona umuntu ofuna ukuzama oswela amandla so abakwenzile ngesikhathi befika bezosinikeza lesi sponsor lesi bafika babuza ukuthi siyenze kanjani yonke lento sabachazela ngabachazela kahle babona ukuthi no bangibuza ama plans zami ukuthi bekuyini bangibuza ukuthi ngifuna okay faka isandla emleni bakuthole kanjani kahle bengifuna ukuya lapho ukuthi since kwasekuvala u350 they were looking for stories, they were looking for people who did something good about u350 ukuze ugovernment aqhubeke akwazi ukuthi anikeze abantu u350. There is where sebengifuna ke until sebethola ukuthi okay I know this guy enye intatheli nokulunga majola from ground up uyena ke wathi ngiyamazi uLindo wayekade shutha benginokumbona endaweni but angisambona ngisamazi indawo manje wangifonela wathi kwenzakalani boy ngalapho ngamtshela ngasisi ngathathi u350 ngavula isitolo wathi hawu ngempela ilapho esebuya khona yena kuqala ukwenza istory wasithola leso story wasiyasipublish ngesikhathi sipublisha kwafika uETV ENCA adlala ku TV land after idlale ku TV endabeni ilapho ku National Empowerment Fund usuza kumina la ehostela usuzofuna bakabanzi ngaso sonke le story usufika nesponsor usuzosponsorisha kwenzeka kanjalo. Angizange ngiapply for funding ngababona nje sebefika base bengilida ke step by step kuyona yonke because ngangaregistile ngena permit ngingena lutho nje bangiqalela ekuqaleni ngaze ngawufika egcineni. So ke njengamanje bangaka abantu abaqashile nanokuthi ke lihamba kanjani ibhizinisi? Njengamanje sinabantu abawu3 ngaphakathi esipheka nabo ne and then bese kuthi ngala ngaphandle bese kuba khona about just ukuthi makuqhamuka umuntu akwazi ukushesha akhulume naye asho ukuthi amtshele ngemenu amtshele ngespecially amtshele ngezinto ezikhona yabo nje izinto ezikanjalo so kusho ukuthi ngasho siba u5 njengamanje ukuhamba kwebhizinisi lethu lihamba kahle abantu abaningi mhlawumbe ungalindela ukuthi kuzogcwala lapha no abantu baseduzane bavele bashaya ucingo athi umuntu okay ngicela ungilungisele into ukuthi afike sezo collect order lakhe nomunye siyamenzela bese siyamhambisela lapha nakhona futhi yazi besinokuthi okay siyahostela mhlawumbe amabheka amashwama mhlawumbe ngeke ahambe kahle abazoyithandela umxhaphiso no ngabathathi kancane labantu bayithanda izinto ezimnandi amabheka ama-hot stock yonke into iyahamba so nje kuhamba kahle kakhulu nje manje ngifuna ukuqamba manga uLindo ngo350 wakhe awubeka njengamanje usethole noma ke useze wavulela abanye amathuba omsebenzi abantu abangu5 yena ke ungo6 mhlambe ke Lindo sesivala nje ngenxa isikhathi ngiyabona ukuthi kubhizi nama order ayangena mhlambe ke ukukhuluma nje nomuntu omosha nanokuthi ku advertise nje 2 minutes ubatshela abantu ukuthi ke ngempela ke ngabe wenzani ukuphi utholakala kanjani futhi. Okay sithi nje sheshayo
Lana Lindo's fast food uma ukuthi ufuna ukuplace iorder lakho kunento oyibonile wayithanda ufuna ukuyazi okokuqala nje sidayisa izinto zama noma ngabe yini ungalali ungalindeli lutho asithi masihlangana sibambane emgwaqweni umuntu ekubuza ukuthi uyaphi umtshela ukuthi uyozama impilo phela akukho futhi okunye. Uthi Lindo kumuntu omusha zama impilo isikhathi manje Lindo siyabonga kakhulu ke ngesikhathi sakho sikufisela ke konke okuhle. Anokubonga mina nje kubonga mina sengathi ngalokho ukuqhubeka nje abantu nkosami babe motivated nivakashele futhi nabanye iyouth emakhaya nkosami ngicela iphile abantu abaphile abantu abasha abaphile ngiyabonga siswami. Ngo-350 kuyenzeka siqhubeke ke usilandelela lapha yake einkundleni zokuxhumana @SelectAfrica.tv ku Twitter, Instagram kanye na ku Facebook noma ungene ku YouTube like usubscribe uphinde futhi ucomment. Sona ke isiqephu sethu se Youth in Business labe sikhuluma khona netsizwa uLindo kuhle ekhona la kwamashu ke. Sethemba ukuthi ke kuningi okufundile. Sisibeka lapho ke isiqephu sethu sanamhlanje. Sibonana ke futhi ngesikhathi esilandelayo. Mina ngingusinenhlanhla